Dan pred obeležavanje 14 godina genocida u Srebrenici, 100 nevladinih organizacija u Beogradu zahteva da 11. jul postane državni dan sećanja na žrtve Srebrenice. Naime, oni zahtevaju da Skupština Srbije usvoji rezoluciju koju je još 15. januara usvojio Evropski parlament, prema kojoj se dan sećanja na žrtve Srebrenice međunarodno obeležava. Civilni sektor podsjeća predsjednika da se u presudi Međunarodnog suda pravde zahteva od Srbije da se distancira od tog zločina i upozoravaju predsjednika da je izneverio volju građana koji su mu dali glas, jer se obavezao da će ispunjavati međunarodne obaveze, uhapsiti ratne zločince i razvijati dobrosusedske odnose. Zato što smatramo da je saosećanje i empatija prema onima koji su bili žrtve genocida, da kažemo, vrhovni čin moralne odgovornosti i također vrhovni čin, se reći, patriotizma. Usvajanje rezolucije u našem parlamentu misle u nevladinom sektoru zavisit će od odnosa političkih snaga jer je to osetljivo pitanje. Zna se da su LDP i Liga socijaldemokrata Vojvodine podnele predlog rezolucije Skupštini na usvajanje, a Sandžačka demokratska partija rekla je da Srbija mora da osudi ove zločine ukoliko žele u Evropsku uniju. Srpski naprednjaci su još od odvajanja od radikala spremni i na kompromis. I ukoliko bi svi narodi i sve političke partije na prostoru bivše Jugoslavije bile dovoljno poštene, iskrene i korektni rekli da osuđujemo sve zločine bez obzira nad kim su počinjeni, mislim da bi odnosi u regionu bili neuporedivo bolji. Ima i preporuka da se rezolucija nikako ne usvaja jer je jednostrana, pošto Evropski parlament nije uzeo u obzir stradanje Srba u Bratuncu i ostalim selima oko Srebrenice. Na te primedbe civilni sektor odgovara da bi to bilo isto kao kad bi izjednačili sećanje na Auschwitz i bombardovanje Drezdena. Skupština Narodne Republike Srbije jedan takav jednostrani dokument koji je očigledno na moralnu štetu srpskog naroda. Uvek se potegne Bratunac i to je, zato sam ja napravila ovu neumesnu paralelu, zbog toga što je neumesno spominjanje i Bratunca i kao da smo došli u situaciju da se takmičimo koji je zločin veći, jednostavno mi ne možemo da idemo protiv činjeničnog stanja. Sa ili bez rezolucije svi su svesni da podsjećanje na sve nevine žrtve je pre svega moralna, a ne bilo kakva obaveza. Svetlana Milenković, Fox televizija.